लिए के फोन an lila kaduchak kasonna lain mo na siwas na kayo kayo aspen ka din ng fak matuwo ana ke ko saklen ngalem Mr. Frank pa haske yam dos ke screen nge na kada ko la kadinak fashion mulutut ma takain gashagat kilen misinge siya ba kada sham ke lang sinawra la pahin kadin di la kada sinenging of at fast na mit kadin kain click here like share fakat fast na mit ke ay fine pangen ali la audio la shash gramalap to siwas nak naskashagat in kan click like share gima kadash ke at fast na mit Glamalap na king akademia kada fast na mit ke makadash ke na fa kat takayani in kain sham la ke milututa siyak lagi kasha ke proy kanin mangan ke wan kan kasha kat ngayon na kada ikas na program la siya bang Kamalap pela nga agaganda siya Mr. Frank in kan kashagat ke pray at fast na mit Kamalap tamlel kaskal ana ke maakalamyak nga katnagawa pray ke belsing ni gestape toini lacha ke gastan gat agulam danin sias na ke o yan nagawa may fast siya katagani pray ke belsing Pray. Olim God kum lem lash taba damash kum gat kalena managawanin po managawakum lamala ke kalum si ferne kat kaksarin kum malalap ke kum shaknal da ke to shailo bin kaina ke no yan ko masik kum aki amol wo wala ses ese maingena ke wa katinin se wo ke Kelusin pel plan pel magat takaf totulena ke langsalong kes bin flatland na naklas oye magat pangon magat kana ke kat tafaila ligi langkalanglom akum na namata na kum na ayana insana kula malam sumge kumaiskat ke pensingin civil ba koye kat in civil ba aknas na sigatla shakkat yakren gain masollalom kadin gain women clans uplo kadin kain wo met fakelit klom kloma lam zum kat pang na zum baba medali ke kalem seinge kalem ke kaslom ke kalem ein kain akiem danin siasin as kalem laske kaskom ikas na sisum seinge kaskom agula na sisum seinge ein kain ke slabe na naklanin sias in kain in se posiselin kain porong o kaslom la kaslom gas mol gas ka misle ta ki kaslom ka ta ki kaslom Kaslum fala ak fashi ak formula mana wa mo falin ak fashi flok na yum ki epse babam dal ke belsinge kat proge main in alashpe yok main in alashin pela na kewa katini na kum ke ma paspas mai na kewa kum ta main in alash kat pang na zoom ke mai na ke wala lalfungi wala lalfungi la kum karangin kat bo na ke kum karangin kat na ke kum akiye ma wo mo ke na ke mo las Kula malam sudah bagi pensinge, kaslum, kadin kain fast fall na ke oye mo kumagin asis. Fakien kaslum,
Katin de fakla laple na ke oye mo makia. Katin fakla te akshikela. To maingin na kewa maeta. Kula malam chungu makin sewikat akes maginikat ke oyelas na kewa. Nila pelsingi kita neis in kaidingan kin la kasto mesmonya kelit peke pelsingi ke kolum. Kula malam chung kat private ken tamlen serle ke nilashwe at lal fungila la wi pe si sin sie pe yun metlas pinanaway ke pelsingi kat pa isuk kula malam chung esang kula malala karangan ng ailash lagi mo falling fat kat proing ke nin chius metlang. Amen. 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 Kamalap Mr. Frank, Evin kumgwen kashikat pe gulomalap ki proilom inkan na nagin na marsh laso kewa metiket fashnamet bin kumgwen rela pe may fakek marsh pe makadin na bekadin akalimin sin matwiyasha kat fashwan ke malutut marsh in masafla tuti lasha to nagastan gat by los kain usin welalosa Evin kain oingen Mr. Frank ngayon kin belanusyo Global Kaulel Trescal Meg the kinds will be fat, Kakalanglan cut a scale at Tuna Gawa. Meg the kind fact Kawalan Allen got Max Saturday at Kilatuna Gawa. Kulomalam sing got Kyo Yang in a Gawa. Lagat Kains will be Matani Nako in some from Gingastan got me saying it. And as she was Nagawa Fures on, as she was Nagawa Ma, the kind we got Pacula, Gain Seacula, and we got Pormo Gigastan got. Kulomalam na she was. Lam katil mo kuin got pruk na naklanin siyas inka inta shuk ke mapay singa inka inta shuk ke kastan got na banang akpain gos na kay wakinin Jesus siya may sinasis ke kasinga siya may sinasis lieten singa kadin kay nakalin o yan na kay wamata kay nakwoye ak misye and now we got nagiwala na lang got kulo malap na siyum degin tres ko kaya ko lawolom in kain matayin siya ke pelching in faculty pinana siya na kaywa hegemonia clovin fashnamet kaatila yok tumayin na kaywa na sum India pe tuwi ke proikesh na kaywa mit wiers kilala alfung siya in proike siya sin siya ko sita aklin la tamlen sir le las pinana way ke pelching as pa kunokan lal malawi pe mit las mit wiers in kain siya sin siya ke gastangat na panangat pang penasios na kaywa mit wiers in we pe non pe ke proilos ke pelching na pain gos na kaywa siya matagash in kalatari may fagaklan gas in good ke pelching ka check tam tag schedule lasha so nash may like schedule in week lasha na panang oya na kaywa mak fashiak na elak fashiak o epen na ke week na Pinash ka tayo na oya masasya may sikyak magda kay nakalembye kat kay nakalembye pe ke Tuesday OREKMA noya nagawa masan in kain sim na ses akalembe na nalowasan kat taga isum na yung kat ke soup la ta go ye for fashion ma yin na kaywa painge ko yin sam la katen sam la ke pelsinge malalal fu may as pe pel jima lela na ses tegin riskal lan kain lela ke kapin sam ro ke tak to no ke ma yin na kaywa kulo malap na sus na kaywa ke aslowasan step less Klamalap Mr. Frankie kung kain kasi kadin kain ak fashila me fak silu ma shirum kain al katlepe ke plan kasin kola mal we go in pain with we are small chak pe ke pelsing itari makos kain we got ke makadak fashila ni kim tawagan ke pelsing kade shuang na ke malututla ke pelna sa now we am done in sias kadin kan uses ko ngain kain Dekshonit na second nam tanin siya fat wash na met na panangarang along si uskat na naki onso ko lang dalik natas ngayon kain wikat pain kain kasikat ke
Kamalap, the Mr. Frank, kada ako la invest na mit pange. Ash mo fa accept la room, beti ka chong gimal dito ta. Glomalla tamil trescal ngaingin si ako lain wi kom fast na mit ke ak fashion me sam las nam singya bangan kat tapan kum na ke pellela kadin fast na mit kan glomalla Ay, kamalap, kada ingin ako la invest na mit ke malutut mo kada ako kadin wisam ke kilen missing ya. Ana ki gosli ke screen na duwo sangen. Den long live kos missing malam lo le bange. Fast gikat ke yesing 2021. Na may lutut na siya siya daga na missing fakla may Srihkasrak kilanggaleng. May Srihkasrak kilanggaleng may ritan daga ke luosin pukon ngolon kos ke papan nata sangen. Buksimitan ba OREKMA singalon kos first singal sin ke singal mekos. Na ay pe fasang ngaulan el atol lape singal sin ke singal mekos. Na siya CORINTH sapta siya Fastong langos ke tolingo. Pa ngayon may ritlu ma etaka na siya kain kashikat ke len missing ya. Metigat fast ke malutut singe in kain sam ke lutut ke But OREKMA kun standard lesson commentary siya ma David Cook kat maitlas ke lala siya langasta ke kasin goal singe. Bang standard lesson commentary. Konfina som nagen dumsie yoke kelos ma ludi ke Shanghai school. Siya galik malutu chingan ke iplu. Ipsimetan pakalamiyak nage som na Europe. OREKMA skalon go first singal singal mekos o epe fasangnaw. Ke ipsimet ngen our subtopic toluba shamanyak na siya kadineta ke. Na fasingal siya nagisingal luwa samram ke finan Philippi. Na fasingal doluan magayon na samram ko takayin in pray. Na fasingal ako singal mekos na we fasang ngawul samram ke lom siya litiya. Kada fak kalamila siya litiya. Kaip siya aklungan aksiwo siya ke los CORINTH. Na ke lada sila Paul na sinmet CORINTH nga aksiwas fagal matawag ki gesta ki si CORINTH sapta si dasha ta malutu ta ke first long langos ke tolngo na pa nagi first long langos an shamram kun pangon yak elos pang sinasilos malos sum na Europe nga na nagi first long lit ko ke longol ya sing shamram kun ak may kun yemet lalmet ak may kun yemet lalmet Na first tolingo jan sam kun eklemet matalan gat. Pangan sila kun ipsima de som na ke in sam kun na ke staklok na ke may lutu si magade aske mising nga na kadefine som na ke may retlash mising ya. Convinsom na ke first singal siye nagasingal lu ke sapta singolon gos ke OREKMA singan. Matawagin sam kun la fakat ka sam kin insomne Europe singan. Na fine me eko ke bel singan kain akademi ngan kan lig lang akan share ke screen na ke enzima de sam ke me pa fast na met fine kain lela na siya. Ngan kain sige share fakat fast na met ke share screen jinge. Fin ba som na ke som sina truas ngan. Nga fin ta ko hindi nga sharing ina. Kung fin lito na ka tram ke en singa truas som na sama trust na som ni Neapolis na Philippi na Macedonia bangay. Bangay en sima malutu chinga ta ka na siya scale. Na maritla jan ta ka ki OREKMA
samram ke OREKMA singalon koshi ba mariching ito ka kaya stakot ngan kain ikalla malar not wala ko skan liye pa fascishima ilos somle Troas Sumatras Neapolis Philippi ka Macedonia na para la ipsimit ngan ma samsam kun na ke ilos me sumna finan sipang bang Europe ngan wangan ke maritan Europe the bar samram kun yakan Philadelphia ka Sumatras ngan na ke marit plasha an vin kain uskat men ke marit plasha makatash keo fact mo OREKMA singalon kosh fasingaul si singan kat ndawak ke fast na mit na slaklop ngan sumna ke OREKMA na samsam kun yak ke OREKMA singalon kosh fasingal si na ke singalime kosh oyepe angaul ba ikes la malutut si makatash kengan pangan maritlash ke ipsimitan malutut si msingenge samsam kun yak na yok na ke som singan bam tawak ke fasingal singa fakla staklo nga ngan vlogan malgia ke marichilash nge OREKMA singal long course was singal sin ke singal me course pakwainge kotoyak lagi ang Troas kal was stene Sumatras en lento ka kat kala na Neapolis nakadutyak we na Philadelphia si city lan metrom in Macedonia kat matawe ke katalen kilen sapot katilali ki sitia esom na ben fela sie en makatnan kamay ashmatchu fashioni in private katmata inense shamram na sintatamatan siya taka anyway sie sin matan malonga castlash o palidie sie matan tayachera siya kakaya kinuknuk shonin matap siemet alu na sinkat lemeli kestan naklal ilan loang na ki mapolel fak matayan siya ulalilos peptides le el julikat fak fasham talomsu was fin liye mga simet lalal fungi pay kilem na kishipen gas lal katsom na lomsil ikesna singe kat finloang na ki ana ki ngacham from kin na ki points nge orekali galena ana infushas na shesnge in Philadelphia fasingal singal lu singan pa akta yake ma ke som sila los ma elos somle Troas le somne Sumatras na wayepe pa sikyakta na eldal ashle ye Philippi ngan malutut simsingenge aship na yok siya daga kasinge pa kunokon ke Wednesday tasta shamram ke langgalang pangan lang asla matako na kusitala masamsam kunyakan pa hospitality si pa samsam kunyak na yok ngan bayan si ma litie eletako ke na ke first my guest na ki uchak silo lalo somna Troas ngan somna Troas lena Sumatras na lento kala somna Neapolis na fa elos somna finan Philadelphia Philippi staklo and Troas in Belgium el etayak my major seaport si na wen ma samram kunyak kimi asima elos cross nge bang bang Aegean Sea na Paul Silas el dal vuelo lang Luke na tamode na pangat fashishi milos som injkin somna Philadelphia kipel si madan Troas ash arama si masikya na sil Paul arama singe pa ane nash mukul si tu panglole lelan Macedonia na pangan me price si ma orailos
Ewele finan truas inkain ukwela. Eliema ashmet se panglol pailo se soya kingana fasingal sisngal lusingan el sham gun magena naki oyak se kasom silalos na finan wengan. Na bakilo sorela fashishingan sum na finan we na pafasingal dolu singan takata na kilo sum na we mitlalal fungi bat sham gen. Na panang ora ilo sukla kapien mamay ni prayer. Nakipel singe mal ensi los may traditionally somin kain ni way mamang synagogue. Tasakta inin na nas pusiesi ke mit merat le mit choose nge inan mit singal maash ke city singe amen city singe ma in kayelos ma ke mit peken ka Gentiles nge ilos parsana we anara wangen synagogue singe. Tasakta ilos tipshalala ashmatan lalalfungi prayer warriors nge eldal to ni ke pain fells go bang Ken Kites River elos to way in kain to any break way na pa singal dolu singa nakataye na ke pa polma ukailan sumne wen die in kain osun na sin met ma prengal osin wololo syange na pa ngan singal dolu singa na pa som silalos nge ke som silalos ngan elos som da ba soon ba singal ako singal me kors o yepe angal sham kun la ashi matan maslos ba sham kun yak tagel elite yangan singal ako track mo sisin matan ma longas lasha pa lidie si matan tay ya tira saka kaya ken nuk shonin mata na nuk shonin mata sima el ka kaya ken ngan el shala ken akelin ye mo ash kanon beolel sisin matan awal na para le academia nuk singan in kan signify nagi status law la bang na pa academia ke for singaul le megos stak si megos matan se celulalos los peptides le na shuli got effect fascia modalom si goes findi mo ngasi matalal fungi pai kelem na kishben gasing kada som no lomsil kisham nam yak lomsil litia nge inge na katala litia me matan gashapsi masham yak nge na gashat lalan na isang na chanam ke Lungkuhlwacng hospitality ora ilakula in kitin sharap nangen in kain ismet ngan in kan som no lomsil the metti del som no lomsilan Paul, Silas, Luke, the modema, elos tiana, somben alom sin bay. Elos akilin la, el prayer woman si. Matlalal fungi si. El worshipper of God si. Elena Cornelius el Gentile si. Samram ke OREKMA singal kum kain diye. Samram gunya. Pero el lalal fungi ke God. El lalal fungi ke message lal Paul. El lalal fungi ke God sima Paul Jesus Christ misia vinsaksi elalal fungi ke nara kelal fungi sila ngan power la fos singal me or faklam tens lalos los peptides le los peptides ke elos talal fungi peptides le singan el makie la elos lang se fastki mol mata silalos dake oya sases la elos sa kaksaksing lalos fastkun lem ay pa naging akong silala siskatin utsak in kain karangan yak kelulin po kalan kato. Nam dancing ba siya mamagandyak na kelit yok ke fosang nga ulsima aksyafi ipsimet ni sham kian tako hingi Paul Silas sumliki prison summalom silit ye eldal osin na sin matlalal fungi awe sanggasin akka na sielos na eldal sum Confin sige kuminlie confin sige ndie confin sige ndie na ke oyasima elos ashken staklo Paul Silas eldal fos singe sham gunda fakla eldal de foki kasyak laliki prison na para
woga din itala forgata fasangolta udaka gimasinge kipel si mapol masunen we na in masculine force mawangin nge kumesum na geta na asho yesi masikya o yesingen pa si sa liti then si ma ars kaspenge art pedalik then sus fasilo sun finando now OREKMA lala pa master si lalngan elkain elda shasen kun sus falala palye mamay sikya ka kekalan ngan madal kekalan OREKMA lan mat kalensap nge dalis langan fok alagel legit intention pangan siya ma sikyak finando na pa masitokongan pa ke eldal pelsima eldal orala wa yang na may singan kinek sham kelos na udak la kaulielos malos line fashion lalosan line lalmet lalosan udak la kauli elos kesh besingan na ba fasang alda ka na igek lalos in prison kelos kek langan na elos somne lomsesin met lalal fungisingan palitia elos elos som asel lalitian elos forlape na panganib simit ma daga inakalemia la ke iptolo mga chamram kengan elos som lene finen Neapolis sumatras na Neapolis na ge pa elos som na Philadelphia ngan som ta na kaul sinikokan na elos som ko ela mit elos long maproyan big Gankright river ko la kung fak fakay inen fel sungan when one sinikoki get na pa mugi OREKMA lalosan ke kalan ngan matal es langan fok ke dalik for the enforcement and kaulilos in prison kalia kisi lalos ngan pakatuti ke Wednesday yoka tasta pangan pelsima elos alana upe ne eldal alana me del pangan flock or elosum kelpos tok te connect na wan medalos na elos gasolosle Messi geklelos ngan kana ke metsimalian prega chillershe sang gespen taltaleli kushushe takate talala sein makapulose ngan chuk the context ke samsam singe na Paul Silas tena de fokle gangle ke wa evine los sikosho klaki talala sein gelos elos tena gangle idel duna we ingena del demani na sin met finan wanusi met lema kalelosi ke me in prison elos ke in kalem elos la e foka kat met Rome citizen finan Rome agos orekat oinge anakat in met siya na finan o yes yung usi sam singe ke pa pange kain belsima met clans upland kat two fin gasland kat insuk justice, insuk amplify. In kain fakla, dena wo oragos oramasishne, mantena fashkin ganik, fashkin masap magostrela. Na panang sinsin kanin sikyak na sin matlalal fungi, finan Philippine. Ingin altimani den da fakla meshi pelalosa. Na ifo nga fak oingi kipelsing. Katapela. Kat metlan gata, hindi masite siwas, inwangan siyang totlas kat fakla. Masiwas, dan daga fakla medel kapika di kaya. Dekat OREKMA kin na false humility siya na accept kanin mga. Tamakin na fakla nag-iipsingan, kanin mafash na mit. Na pel si madaligyak langan, kikyak lalosa, chailer siya kain liya na pa, mat si makarangan na loske mo. Kain liya, ay, mat ngayon na unka ganunlan ka at, oye siya nga sikyak ta na, talal loske. Panganib simit mga chamram ke malutut siya ma saman dawat ke OREKMA skalon kos fasingal siya nagasingal leme kos oy peangaw. Na en si mata som na Europe siya makipang ke armas. Na so nag-iipsiak luma tago ke Corinth siya fasin nag longalal kos ke paipsiak lungan. Ipsiak lungan fakla aksyo siya elos Corinth. Nangason na kay Bible, digital Bible dikan kay Corinth siya. Darakta, kaya nga, esigen siya nga, kung finek kain, aspel lang unso nag siya Corinth, kung may samrang liya kong siya Corinth na,
Mana pakum dawa oye si katorela mta shelik metlal fungi pashamon yak yok ke si Corinth na fale ne ki faslong lon goslong tolngul tolngul pa eshamon na ke aksiosiyak elos Corinth na pangay som ne kenge na faslong lon ko sham ke pangon yak elos ngan ridi na fa ko inge metlililak ko sinesam oye was metliki pel se kadel bangon ko was kelielan meta pa na si was lal medbet ko askala ko awain met falat fasyak lon ko snge bolel ki akes magin yelos ke me lailos fakamit na inge ke los e uchakin kan egen metlal fungi na efaka oyelos ka milos e aske ka tufe nga ritela na fo na mo reaching na samram kun ke aksio ya ke los Corinth faslong longos pangavaka pangon ya ke los na longolit ko fakla kadel ta shilela ma fela pangon mo lalfun in akbegin ya met lalmet el shilela mo ma sa fela pangon mo manasin akbegin ya met ko el shilela ma fela puleso esanga pangon mo wangen shipe in kanaus na ma fela nan ko mo yok shipe kalmian ma inge pa wangen met kain konkun yematan kat tasakta kadelara ta koshin kapasang in Christ Jesus at the Christ ilan esilal met medasir ke Christ kadaksyo siya yematan kat ke kadek lamet madalan kat aksyo siya kat na pangen me marichi matakain kashakat ke faslong ulon kos na ke tolngol pangon aksyo siya ke los inan Corinth faslong ulon kos pangon ya ke los longolit kos ke longolya akmagani yak metlal met was tolngol eklemet madalan kat shakpena fashe lal pol mangepa masing sikyak ke ipsiak lunge ke fakmo in aksyo silos nge faslong ulon kos sulpen ages magani katla yelam ngalutukun lemel misea na church finan koringe polem dak masaya na ingi na yaklam ngalon gosh elmata finan Ephesus mtalutiwe and Ephesus pa tangbang misinge modern Turkey elmata wisimus da silalnge na gelsimnge elsimus pangafak na ke si Corinth for sifan ke singal si mal sham kunan pa arlena yoklele me amen in maslolos pangafakla kung finesum no kim tawaken Corinth na inwangen shali in maslolos mayen masil kisiak silosa pa ilalen de fakma o nga wala Apollos nga wala Luke nga wala Silas nga wala Paul na pa Paul si Vena el neluti mainge tael ken galem silos ta tael pa mi sevin saksinya lem Jesus Christ kan me happen si kom kadin teran mo mayta mo kat pa mayta ka na ro pangakuin point to Christ la pange shipen alulacha kat sang glory honor manakayo na sin Christ Jesus mayta in kain ta na yoro na gifas lon ko shinge in agas makinilos la kus fakamit ke human standard ke lalmet metlan vela ko ke kus sham met along kus na pa ke pole sham from the silos ke fas lon ko shinge initala church Corinth ma elta diloko na nge tena sham de yaksin met kadefak mo alena fan and lututla ko kat kan fak mo fin pa de las ke so Facebook pasanan kawa klalos mo yen elos kan influence mo den ka long elos sham ka posma ka seulalosan depen wala napapole ke akkelemi na silos na isam na kus kayus kus met Gentile bacon na ramangenta anenta kushekus na mo yen met choose mo gospel matakan yoros elos pa met para ta fue que klebe mo elos met fatok los setok famit
Mayen kilala alfungi lakum kan claim ma fakya kum choose kamema kilala alfungi pa issue os kadel dikikat di kadinala kala human standard kakadin kay nitala makat ligiya mo lalmet mitlan felang malal fun yurin ka pangen faslong lon ko shima taka na siya nara nga kuminitala kat fakya mit nakikat taka na kilalmet mitlan ka ata na fakya iklelasha katsung ke faslong dit koslong lalkos pa shamram kin gyak may kinyalalmet mit Pole litala fin ensima elsim na wenge Philippi. Ilitala arsanan philosophers mawe. Arsanan met pangun mo. Alana pushle. Ito ki akwak. Ito ki oye. Tasha tamasi pole ki shamsham na silo siya pa. Kapenilya siya pa mangan. Kung fin siya kaklalmet met nan vela. Kung fin OREKMA kun. Kalan mo ito. Eltya apkaran na ki omnipotent ka omniscient lan God. El kadel kali ki mana kewa para la mana kewa. Omniscient el etamana kewa nekin makla kumsingya. Nara pangen o yesima el ki fact na silos mo pasis nga fact pepienga akan fact mo men makiri kasan gata na malalmet metlan vel el malishongten. Mayin fela kadel rekmakin mo melong nilal. Nara nga kumin eski maji pol fakme. Elosin OREKMA kun ko elalmet mitlan kat inkain kasheloske malosashkian. Na OREKMA kun ay sigat long peki malututo. Elkan ekalaksi yot in OREKMA kun fin nga contain siya ako la inkain arklan sapo. Kada elkan OREKMA kun mangan nakiwala na lala. Na masima elekan sangak magin yalal dal laki el de OREKMA kan lalmet mit lan philosophers finan wengen a masi masasa na silos ma elos pangon malalfun si ba kaya pa le OREKMA kan ship yak lan lem fin saksing pa elesang inakalim na silos ngan ara ke Paul el shamsham kan mange met ma de kalim ke mayen elos cheta nakilalalfung isi ki Christ nge mapay mo lelos le Milos shuk nge pa mawulan walan fela Milos kan kongun may elos pangon mo nga parela masinge kangapas ke idea singe ta malan kata ke nga kumita ki kalmeyen saksing kalmeyen misa molyak lan lemo ke mama elendure ke fallacy lal na Calvary. Fallacy lal nge naki eni yakil, akluki yakil. El fact na silos mo, ele mulya. Kipenal da shamsham, kilimil da shamsham na sil Peter. Ki emo rekel kuluk. El da shamsham na sil ki ma fela akulanara na sil ki si pripyak silal nge. Shak na shamsham mo. When Peter el simut tamalutut ma, welal nge. El jivena rela mail pam to pok la mga ya. El fact mo no way. De kan sikyak mga na simlem. Baka masi polil tikya. Para leme lang na sin Peter. Sitan bala na tukup. Mayen masing kung finlalal fungi ke mise molyak si malem el te meshaman mo kenake el pa sacrifice si maula sipsugo maudak na again in long. Yetaw sinluot ako. Kasi si Mariculture aki tabernacle el point na ni kimasi mapole lutingin na. La lemel de fale ke lom nuk si Marik lagi bunmet. El fale el pa sacrifice. Na fin nga kumita in kain tala mekalmeyen shipribyak silang leming Nakatito la malan fel malalmit medan fel. Kadito la pange masi mga kum tufe, pelang si mga tufe misingi. Ora ke elos mo ta halumit, ke pel mga chuman malutut. Los mo ta halumit ma kisette, ke lemel molya kisenri, na makat alun senri le, in commemorate that. Mayen
nga kung vinte la lalfung isaksing la pailem Jesus Christ el daga mise tukunlen tolu mauliakin katang la mise mauliakin katang la kalya na we missed it elak fashila o yesing kel maula kel Lazarus me to singalikit kosh fascina den dikat ke elushalak Peter James John kepen o yenga inwela kelemo mise vin saksing takake transfiguration singa sel tu yang na sin patayin mga tram kun ke week tolu sumla na uskat meni ke fasaf la singa la ke shipen lem Jesus Christ kataka inekin met etay Christ kilalal fu ilasha katwelal ke kalan madalal gilal fu ilash obedience lash el empowerikat elakayikat ke nga sham kun ke malutut singa ya we ga ko sum la chamram gel en season matayan prophetess now the failure kadoy be chamram kim tan Samaria siya lemel OREKMA insang faka ke gospel in sidilala ka chamram na Mary Magdalene ke kalya ka ay be chamram ke Priscilla wimkul da mala ke victory matayan ngeta ka ke plan beijing ultiak kat ke la eldalas ke background no takat finloang na ke na litia basi pa litia msenge elwi OREKMA kun mama shirol insang tawi shupun OREKMA lan ka sinsia kata kana sikkum msenge me ashirukum litia OREKMA kun ma may kasha plal insang kasha OREKMA lan ka nage OREKMA lakko mo nagipang mata ka na sikko mo lang akong OREKMA airport lang ka OREKMA hospital ka OREKMA ke kofa me katash ke misingi makat kaben OREKMA kin insang kasha OREKMA lang kata ayan nakimatayan ma nga oekak nge takani ke malutut si misingi nge tana aramasima polentat trust ukwe mata ka na sumga trust takani Neapolis te Philadelphia, Philippine Eliamam kul si pangal dakan na litie met finanwea panglol pa sikya kelusla inala na akayela na finanwe na la akosya kelus ka fakya elos orela man ke masikyak na selos nge in glorify lem Jesus Christ sa shukipyak pinsak na leila na sikom in OREKMA kun mama shirosha in kain sang glorify God sang basay met buyasha akalemi lang sisilan God na sisngi pangan malutut singi kita kana yuruka pangan ka sa mga kanak fasila lalfung ikinla pamle si uyak ne la Mr. Frank simet na o ke faka kope na usela dan kan siafan siya liyawi kaliya mamakatashkim singi la Mr. Frank mute la Mr. Frank skila mute mga fago pa global lab kung flia wi nga an nag-screen siya niya nangan nang itot na kumukin na siyam-siyam nga nata king kind screen siya nga kumukin na an kaya so mahingin na kayo wata ka in ka inak kaya ka la kalanglan ka taka na siya ba nga kung muy porong laki ka sa ka siya siyam-siyam la ka nga kinchak nga defongol la akataya sila tigin tres ko la man mangan may lakon la na kaya wik singalan mo kain taka wikat kaya kalanglan ka dapat ka nga kung minsisin siya kikasan ka kaya nga wikom read kaya nga wikom matan siya ngayon akalin akataya mataka na siya kumisiya nga nga kung fulok na kaya OREKMA OREKMA siya kawalan course nalabduk doon OREKMA rong okay OREKMA siya kawalan course na marit kaya OREKMA nga il-supported kaya wilispe na ako matake marit si ma tegi dress ka lalaki niya taka na si kum nga ako min kain widiyela kelos ilyak na inen si nga na elos somne pin fel sa kongan in kain pinchak kin ma singa na nintoy ni ma in dash mo de los sunwe in me
Elo sin samram git ke peng bo sin. Na elo so de so na litia we. Na litia na get interest ka laga te yataria nin. As my role. El ka in Carmen mo, el ka in Ops mo, el ka in Gasho mo. Na masya an yoro nga ki nga huminti mo ta kay ketla na sikya pa. Litia el peptides le. El teksin siya ki patla. El sumanyak matayin siya siyawlal elos peptides le. Na el slika defa. Pasa mo dalom siya, pos finli mga siya mo itlalal fungi, waye killing. If all fact, the interest ka laga tayo haki pena, inun mo kuljo, som na lom sa litia, matayin siya. Haki, na ba nang gilon, el tuya, el long luti lalos ngayon, el palay, long, lalal fungi palay, peptides le, siyawlalan peptides le. Loko nang nasid, Paul, ulalan. Fin gawas pangon mga mit klan sa pwai sila sin lem. Paluya ta gani loma regardless la me mo italiye. Liyo yan palaik singan. Na tig interest ka lelvak mo, lidiye elis Christ. Etawi Christ. Elar afo kya? Elak kalim ke elong palalpungi tuyak baptize la wi siya ulala. Pangan o yesi matagaw kenan. Mo in finas mo rol, bakla litiel bet kashop siya. Pinas mo yoros. Pida ka pa na inays mo kashop ngane tepen naman kamo ka tinin na kat ke. Pero nang merita fak mo, if inawagan pa yur ka pa in kaya na rang apsapa. Memory ching fact na si kumke siya meritin pa na sa fact. Nimita rang kashop le pa nang amwalkin komle. Animita rang kashop le pa nang ngamit pusapar siya. Na polel si fena fact mo, be content. OREKMA kin maasha. Nakita ko na kaya attitude sila dito. Yan ito na, may cash up lalo. Mga nagawa, anna. May lesang cash up mit fafashes ke, pweng wo siya inge, tasakta, tuyak, masi yok siban pa, lalanfungi, peptides le, wisya ulan. Napangan marit si matagay, kekta na sikan wikom, long si tuniya, long si longya, long si ritiya, kigastan God, el siwasa pa yun. Na elos mo kay very si be shakat talaga si Corinth. Si Corinth si singalon gosh. Si Corinth si long gosh. Si Corinth. Si Corinth. Which one? My si Corinth si long gosh. Parang nila wiya nga net kani. Pa bangan na. Si Corinth si long gosh na kitol ngol. Si Corinth long gosh na kitol ngol. El sam kun. Oyelan fela, oye malim katilaki atari. Nangakum som tangalya merit sila singe, in fact, kilong liamet. Ngakum rin kilong liamet inak malala yila, nanaklanin siyas nag merit singe. In fact mo, long liya. Kalmin mainge pa, wangin met kain konkun, dematan kat. DTL konkun, pat pangas mayeron. Dahil din na konkun min tagay sikal, in taga fungul ma, Paul ma fact nga al tuya peptides la alal fungi peptides la wisya ulala nakita ko masi ngaya o nakita interest ka lil faka ma makatpangon mo askalin na kay tekla fin fela lem ka tile kolla mo wangen sipe malal funo in ko in tagak makunye ila song mo mamanasa in kay nak kalim na sin may kolla wang pa kolla system lang gata el putya ka na ilik na ke o yet Ngati fakmo sistem ng kata pitagan lagi. Sistem ng pela pitagan lagi sistem ng kata. Ngakong ko hindi oyes nga sikat ke lemen matawag ke ministry lala el matawag ke Galilee. El matawag ke run fishermen. Safla tanaylos fishers of men. Ma call ma peng wo nga. Tuya luti na ke commissioner cut na kayo. Melem in fact, faculty, discipleship, make discipleship, and baptize them. Na pailos mo kuila kaya. Pangish be Paul ma fall for ang kaya. Na we naman nagawa in town subon may akatiyal al dig interest kala. Nga we kom, engan kin gastan kat mataga na siktel misengya.
Moyen ki kesa na ki kalam lang gat may kesa mata din siya kitan kalam ki malutluta pangan ni ngan si mga kum taka na kay ni ngan kin kastan gat nang akum ka in fact lama kaslom arulana emem kinga chamana arulana emem na si ana hani pangan ma pwebala fa ka pangan mga kum lo tela ka pangan ma falinan yorosho katte si vilde samsam kunla me siango mail kangan mail neman mail nuguman maileran ngagum de ni fashion na medinachik pole mitlalal fungi wiya katlong katlalal fungi egatoral mayen mayin na kay watakon na ke masifan na mayokan pa finish long se lock na sin Christ ke kat fak po kat saxing la fash with Christ finish long se senen nangakumakos ten na ke man ko may lucky na sikela mayin finga kum te akos ten na ke may lucky na sikela na kita patat yang na ke fosik long lon gorchinga may lutlut silas misenga fashion na ke tolgo singa kan akeli mena sik komla lalmet metla koma lem gatile shamta machi magat pangon mo wangan lalmet metla inka in the gak magin yigat mama nasa lem gatla shamta furokla in pa masikan ta kausi kasi kita kandi na panang na ngakum tiena ko in konkin katena marshiros when maing na kayo malem gatile sila sik ngakulo malam sin gat ngakulo malam sin na siwas na kayo ke ko malim gadil free force na kay wenda ga wiga chisin sigi astan garden se Henry ang matay ko na ki Henry ang asumboy ko na fellowship alu somboy lalos ke alu ko na alula na kate isko pe ki gastan gat ta ka kate ki alako en na kay wa mo mitlalal fung yo fashion na we nga ko min fale fakali ke mabu malim gadil rana siktela kat fakali kiden kan kanaus la el sa kulukla na nga ko mi kanaus la el sa kulukla na fakya by the blood of the Lamb and through the words of our testimony. Na mga kong fakat keo, ke malim katilak wuyikat ke, ulwekat leke, ak wuyikat leke, lumikat lang niyan ke wala na lal, ke shamat alan lim, Jesus Christ sa mga kaklaving Calvary. Pangen sa mga katanglain sa kulukla na ke. Na panang nasikum siya nga akong tituin sa mon ke pa yung wosi nga. Nga akong tiyatuwi, nga akong tiyatuwi ke sipin kat kasapin na kat makatilayin na lang. Nga akong tiyataka na yun na kismi kat skasap lang. Maingin ako oyalak ko ma, fakat kimukuy wala sa kibinaklas kum, fakat lang megat suka. Mapaya siya nga elina in fact la, kulang malam singkat, kita ka nga akong lutlut ke. Sam, tigin tres ka lil fact lala na kialim, matayan na papalait nga. Matayan na pataka nga. Alalal fui mo, kastan gat, iltaga inak woyikat, kaifikat penake mulila sine. Kaya mulila siya, nga kung napilit siya, nakakakain na ke alula siya nga. Ang sab tilyang na ke alula, plakin na ke bangad, iskas na gat, iska kita ko. Ang alalal fui matamlan sirle, ilwikat, asya onalulupe ke pel sine, ak fashi pe kastan gat, lens of blood. Napanang kaya nga na, wow, ngaliya inil Sister Nam ila peke line ang elola testimony na fuko siya ko na. Elola testimony na fuko siya ke healing power lang gat mata ka na yoron. Napanang il receive kaya panang il share na siya na kayo. So maingin na kayo on your rush nga kung kalan sa pamapaya siya nga nakatuwi. Tuwi de silba tuni ka tayo na masaya tasok tagat asuk po lamit lalal vuwiya. Asuk po la taga ni fashtamit. Tegin triskal kulomalap ke invitation lom ngan wi kong misenge in matagi kastan gadid wikom borong og gas mole gas wala na lang gad and apain ko was na kawa mit matagi viewers online viewers lasan inga in tunang ko lalal fung ke kastan gad long OREKMA the long admutul long OREKMA lalal fung ya ko ke long kastan gad al kulomalap lista sam laka step place kulomalap ta si was kawa. Mr. Frank lumalap na singkat came ke akataye sa pangya na wulum in cash katin kain fakakastan kat
ke asang on sugongi kum kain we are pasha kakalami mitma ashpengan ke pelsinge kadin kain aklano los peke los sistapella los indagabe we begini laske lutut pa balaska ali las mjenge on sugo bang asang in kasakatngan Klamalap sin may tuyashma yaklaun magat ndabelong ke SoundCloud nge in wigat pegi magadak fashilam singya pange malutut si march misingya alang si klamalap si us na kaywa pema dikie poshewos dan bos ke iplan comments pange malutut si marsha bela ngagan si Mr. Frank len kain Kasika tawin na klasyo at facility ke ma asyol in kasika o hepeke pray na bakat accept yet ready lasha lamala. Mr. Frank Klomalam sinlim kat farasun kapun by samsam las msenge ti kalme pa safla samsam gin gaslan kat msenge ito ka kyokye gaslan kat ke ritlak tela na panan klomalam sin kat ki kalde by lakya na sesh lela nga kumin tuyak puguyak ke pensinge ace pensinge la pel wo sin daga na ke eklanan na clash eklanan na naklanin sies ke gaslan kat ako pili fast na met kakaksingin gat keus na kewa viewers online mataga wikat akkay kat per siya ki gastan gat misengya tamle treskal kom arilana itu na kewa kom akfast sila may main na inak fast yak legalin misengya ayan na ke kom fast yang kom rupel na kewa in matan sengya ke pel sengya ke senri na kewa inakatay tamle serle Tatarlana asikumle pe pashem na ke malutut msengya ta shapta ngala lalfugina kumashken makumashuyan intafo pe kigastan gat na painge klan sapse matagan na sesnge ngati samsam ke metlan kasin kol makaina nga samsam na sigos na kaywa met ma sile lain met fagat lan gastan gat la ko us fagat ke ministry senge mukui kulasha oye lasha cash lasha ka me kat fashke kulo malla 44
luti ki kastan God for fact kalayang ke kastan God fasheng na in fashke mapayising ngan sila ben fakno malam sil na elash yor siado misenge elwiya be mata ashke masham sham misenge te video to sa elwiya mata pe akaya shishki pe fuk fos ka fuk magatashke misenge malam chimna ki kashlo man na sila na elpa set up mga ngawi ke win to ni bem misenge malap ki kashna kay wa As was na apostle sham la ko yok la sham la ko fin sa in device la na naklas ke mapay sing ya en ko mas we an mit tui fakat ke pen wo sing fakat ke kaskat in sam la bat es bon ya kaskat ke matawa kaskat ta yun ga wal me kum agola na si tegin ngan braila ko ga Braille kaliye nakat fashion cow. ay kula malap na siyum we kattaga ni pro ke pelsinge in kaksa in lemgat in kaksa ke kalang like taksa fela we kattaga wa pro ke pelsinge olim god kalan alash kat flat na kat pagoten kung kat sema sis ta ke long se wala na ma yurum pan ang commission as getting coin pro ngai tek na learn expect ke mo mo makala sis ke kung talagat leke maslash kung talagat leke namaktuas la ninsias or lash mana ko makaprika tigilen singe kaplan pelsen am singe kat palaken wala alom kat palaken kalang dan alom langkalang lom panang kum sikyak misenge insifil pe akwoye kat la nawakat baba medal ki katay na oya mati fal na ke akwak lom na nakminas na siske ke pelsinge kat fashion kat fale oya na met ko magum na mala oya na met kum silela inga in fact ke pen wo singe agat pang na sim ke ko singe lalal funa ko singe kalam singe ma yurum makena wanang kat sup kum in pelo na ke wena kayeka OREKMA lashin may king sina ke ton wala na ukui lashin ko in a in fact ke glory and honor na kewa in falok na yun aya na ke kum makena pa fall deserve ma inga na kewa kachut kilo malam sim ke tamle lash tamle tresko tamle serle ke ani los ashwe in in fact ke kasi in fact ke pen wo singe magalal fula shamatal ke wen kulo na tu wela los we kat tege wa mitkalal sili gati mai gina ga wai nan rush gadin ga in mol gun gadin ga in sham gun gadin ga in onge gun en ga in kaksen ko malalak ke mai gina kat proi fakulo malam zoom kenen wen kulo se fun nan to do mitlang se fun na las Jesus Christ amen amen kulo malap Mr. Frank.